Metong lalangan mencug. Bobok orang acak-acakan. Itu baris satu. Ya emang nabi bisa mencug dan tentu abi guys sarua tuh bisa mencug. Cici nggak diharap. Orang Subang. Kenal sarang ligar. Oh Subang paling mana teh? Paling dia. Nah kan abis sok sarang ligar. Minyak itu Subangnya di mana? Di sini ya. Ya pokoknya di Subang lah. Menenya udah nya. Nyakin taroskeun we kaligar. Entong naon taroskeun kaligar geuningan. Heueuh ke gupayan we. Maksudna teh. Pantes jeung si ligar mah da pasti di tukang we cicingna. Jeung tukang goong. Kenapa tuh teh? Abi ge ada orang suka mau asli. Oh aslina. Abah goong ada adang. Ada adang. Alah ya Allah. Kelah yang ngagoler sakedeung ngeri cangkeng. Usah. Kartika orang Jabong. Apal mereng jeung si Jimmy ente. Teu apal. Naon Rian? Ih. Coklat. Kayak orang digembrong sireum. Kayak ditaruh stay viral live TikTok itu mah idam. Siap. Jabung ngerti kampanye. Nya menang di follow gitu itu. Menang follow aja follow. Tadi follow back Abi mah tara nga-follow ya Allah. Tinggal weh. Abi mengikuti sahawai. Abi mentang mengikuti sesasok. Di live. Mohon mangga. Iya nya. Nya kan Abi mah teu mengikuti sesaha. Kemlang mah tetanggana teh juga Abi. Wah. Nya kitu.